Warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatirangan, Alhamdulillah, dan hidup kita niyo waktu sa halga-halga, amuin dirihinan katutan niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na umaraw kita niyo sin palsukuan na to, kana di mga waktu ini, may nang sawab, madawat na to, in rida, sin Tuhan na Rabbul Alamin kato niyo, karena in waktu na to ini, waktu pagpatungtong piatungtong ni antara na to, perkala sin pag-agama, agama sin Tuhan na Rabbul Alamin. Na waktu ini ada yang guru mulia min tagsuko long ta sin pagpatungtong waktu ini, sinak magpanugay, tukbal ko yung guru kalasaan, wal naroing day kang Syekh Raihan Abdul Rauf, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mga kakasiha agama Islam, muna-muna hitukbal singkitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in sa taud-taud pagsarang sukul kanya sin nakaagad kita niyo din mga manusia kahidayatan niya pa agama Islam. Amuin agama wayruun din mga parkala mangi malaingkan piatarang kato sarta ipapahalli hinangon sin kita niyo. Amuin agama wayruun din mga parkala marayaw malaingkan piapatarang kato serta diaak kato papawagbugan. Amuin agama di nakausubay manali pa bang unuin hikaganap mo kanya sababs in agama yan asal jujukup na kato sin mahasut si maha tinggi Allah. Biasing kya baita ni halom sin Quran agisin Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Salawat iban salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpasampay sin agama Islam sambil miabot pamasasin kita niyo ini. Sarta wala niya kita niyo piasaran amuin maghinang-hinang mag-imbento sadya sin agama na to. Malaingkan dihilan niya kita niyo, bininan niya kita niyo, amuin aturan hasupaya di kita niyo malaw hapag-agama na to. Biasing kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginya taraktu fikum amran in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Mga kakasi haagama sin Allah in kahalan sin kita niyo di na to kananaman. Lagi-lagi na kahalan sin dunya, di na to kananaman. Amo sadyain pagsayo na to, yatto na kita dumaragpak paadlaw akhirat. Inahabihaon mga kakasi, kumawa kita niyo pangadjian, maniyo tiyo hawak to ini, den ha mga pangilahan, atawa alamat, in kiamat magsusuok na. In kiamat magdaratong na. Dahil na mga parkala dakula amo na in pagkiamat. Tanda sin kalaguan sin parkala yan. Biutangan siya mga alamat pangilahan in siya magdaratong hasusungan. Dahil na mga alamat pangilahan. Biya sin kaya kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil na mga alamat, in kiamat mga kakasi, magsusuok na. In kiamat mga katautay manghuran, magdaratong na. Dahil na mga pangilahan kaniya, ittiba'u sunan al-Yahudi wa Nasara. Dahil na mga pangilahan, in kiamat mga kakasi, masuok. Amo na in iaagaran, sisinguran,
in mga kakahinang sin mga ummat na kauna. Amo na in mga sila dugaing agama. Agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di papatindugun in kiamat, di tumindog in kiamat, sahingga in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kumawa sila sin kakainang, sumingod sila sin kakainang sin agama tauna kauna. Inches pa inches sambil mabot padira. Singuran sin bangsa Muslim ing kakahinang sinduga ing agama. Agisin mga sila sahabat radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Farisin wa Rum. Bialong na sin mga sila Faris iban sin Roman. Agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, wa minan nasi illa ulaik. Nisiyo pa din ang mga mano sa bang bukun mga sila yato. Mga katawtay manghuran ha agama Islam. In parkala ini, yan najimajatu ha mga kamusliman. In parkala ini, yan natimatampal ha mga sila kamusliman. Sisinguran nila, iaagaran nila, in kakahinang sinduga ing agama. Bang uno ing kakitaan nila den ha mga kakahinang sin Nasrani, iban kakahinang sin mga sila Yahudi. Yan in mga kamusliman simisimod kanila. Ang kanahahambuok hadith agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin taba'tumuhum. Agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, agaran niurah sumingod da kamo hakakahinang sin mga ummat na kauna. Inches pa inches sambil pahangkangasta pahangkangasta. In panagnan inot-inot kaumagad kanila. Inot-inot kaumagad hakakahinang nila. Sambil gumaan kay mo in parkala yan, hinang mo na mo ba? Sambil uno, minsan uno inhinangon nila. Agad da kaw, hakakahinang nila yan. Ila na sadya magjato hakam hamasa na to bihaon. Ila na sadya magjato hakaanakan na to bihaon. Simisingod, hakakahinang sin mga sila dugaing agama. Simisingod din ha mga pangaddatan sin dugaing agama. Pila na sadya din ha mga anak sin kamusliman naningod-singod sin pangaddatan sin dugaing agama. Pila na sadya din ha mga bangsa Muslim amo inin pangaddatan diara nila pangaddatan bukun na sudha agama Islam. Sambil in paningod-singod nila yato haakida sin mga sila kafir singuran nila ra. Amoy pagkagad sin mga kafir singod-singuran da nila. Mga kakasi, subay parihala unsin tiap-tiap Muslim in agama niya, in pangaddatan niya. Tanda niya mga kakasiha agama Islam. In paningod-singod, yari din ha mga parkala liangan sin agama Islam. Sa gawaing kaibanan din ha mga kamusliman.
wala nila ini dihilan pukus in parkala ini. Sambil kakitaan mo, doon ha pamakay nila, hapagkamong nila, insisinguran nila, amo na in panamong sindugaing agama. Sambil pakababaihan, insisinguran, amo na in kakahinang sindugaing agama. Mga kakasiha agama Islam, halian na to in mga parkala yato. Sabab yato din ha mga dusa pag hinangon sin manusia harap pa Allah Ta'ala. Din ha mga alamat pangilahan na to in kiamat in siya magdaratong, in kiamat in siya sung na siya dumatong. Din ha mga pangilahan niya diyaul amanah. Amo na in di na pagtunayon in amanat kato. Di na tunayon sin hambuok manusia. In parkala piag amanat kanya. Yato din ang mga alamat sin in kiamat magdaratong siya. Kaya riwayat hi Imam Bukhari hasahi dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qaum ja'ahu a'rabiyyun faqal mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith faqala ba'dul qaum sami'a ma qal fakariha ma qal wa qala ba'duhum bal lam yasma'. In agihi Abu Hurairah radhiyallahu an. Doon man in Nabi sallallahu alaihi wasallam hahambuok tampat nagpasampay sin agama, nag-istorya ha mga sahabat niya hakahalan sin agama. Di matong kanya in hambuok Arabi. In agi sin Arabi ato para Rasul sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. Kuno in kiamat. In agi sin hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon niya siyang bagan in pangasubo sin Arabi ato sa gawa continue siya nagbisara. Sambil in agi sin kaibanan amo in naglilingkod dito in agi diungog niya along na inhimumungan sin Arabi at to sa gawa. No, wayron niya yan silan in wayron niya siya jawaban in pangasubuyat to. Wala siya kiamuhan. Agi sab sing kaibanan karungugan niya. Agi sing kaibanan lang na wala niya karungugan. Sambil na sadyain Nabi sallallahu alaihi wasallam naubos din habis sara na den hay mumungan niya yato. Naubos man nag-story na misara in Nabi sallallahu alaihi wasallam in agi niya ay naarahu sa'il anis sa'a. Hauno na lang niya amo in na nga subuhat tungod sin kiamat yato. Agi sin Arabi yato. Haan na ya Rasulullah. Yari ako lang na ya Rasulullah. In agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Apabila khiyanatun na in amanat, apabila di na tupagtunayon in amanat, tagad-tagaran nato na in kiyamat. Agisin mga sila, agisin usog yato. Kaifa ida'atuha. Biya diin pag-iyanon amuin, di na pagtunayon in amanat. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bang in parkala, hisandig mo na, hipangandul mo, maun pa manusia, bukun tagkapatot hapuesto yan, haparkala yan,
na tagad-tagaran na to na ing kiyamat. Pila na sadya hawaktu amoy hahuling zaman ini. Saukat na intao yattu lahasya. Saukat na intao yattu bagay-bagay. Saukat na intao yattu taymanghod. Pangtungod minsan, amaon, inaon. Bukun mapatut haparkala yan, sa gawa biyutang mo. Siyandig mo matukan niya ing kahalan sing kamatauran. Siyandig mo piangandul mo matukan niya ing kahalan sin mahadjana. Inyat to mga kakasi, dahin ha mga diyaul amana. Dahin ha mga parkala, wala mo tiyunay in amanat kayo. Saukat na masuok maun kayo mo. Piangandul mo kanya in parkala yan. Minsan bukon siya ahlan, hahinang yan. Piakampot mo kanya sa bablasya. Inyan din ang mga diyaul amana. Ang kantumtumon, sintiyap-tiyap Muslim, amuin aun amanat doon kanya. Minsan pa in kaaunan sin amanat yan, harap pahambuok taura. Subay mo tunayon, hibutang mo habubutangan niya. Dahil ha mga pangilahan, in kiyamat, magsusuok na mga kakasiha agama Islam. Qabdul ilm bimautil ulama. Dahil ha mga pangilahan na to, masuok na in kiyamat, amo na in kawaon na sin Allahu Ta'ala, igon na kato in panghati, igon na kato in ilmo, biya dinin pag-igsin Allahu Ta'ala ha ilmo, bimautil ulama, bang mawapat na magkamatay na in mga kaulamaan. Yato din ha mga alamat sin kiyamat mga kakasi, amin tangsuan na di kato in panghati, wairoon na din ha mga manusia makapindiha dunya, amuin maingat ha agama Islam. Malaingkan ingkatan sila yan inut na igon sin Allah Ta'ala papasundi ha dunya. Yato din ha mga alamat sin kiyamat, maigna in ilmo agama, sarta tumutug na kato in kajahilan. Din ha mga alamat sin kiyamat, agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ashratis sa'ah an yurfa al-ilm wa yathbut al-jahl. Agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Din ang mga alamat, pangilahan na to, in kiyamat magsusuk na, ang katunnasin Allahu Ta'ala in ilmo. Sarta patutugon na in kajahilan di hagin lupaan. Ada kalaon din ang mga manusia, umiyan. In mga jamiat, mga universities, yan na nakakanat-kanat. In mga internet, yan nakakanat-kanat. In mga library, yan nakakanat-kanat na katan. Biya dilong nakaigsinil mo. In pag-ianon dito maig in ilmo, amo na in ilmo agama. Ilmo pag-agama, in maig dito. Angkan agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biya din hantang pag-ig niya sin ilmo di hagin lupaan. Agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbadul ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah Ta'ala di niya igon in ilmo, amun bigla na sadya kalupaan sin kita niyo. Di igon sin Allah Ta'ala in ilmo, amun bigla na sadya malawa in panghati na to. Sa gawa biya di in pag-ig sin Allah Ta'ala, sin ilmo di hagin lupaan,
biqabdil ulama. Paratungan niya nakamatay in mga kaulama. Bila nasadya din ha mga ulama gaggil, kikilasing kita niyo suntuan ha pag-agama, yatto na miyo nakato pahadarat sin Allah Ta'ala. Yatto insubay pagmasusa sin tiap-tiap Muslim, bangaon ulama mapatay, uno na maray in kahalan sin manusia. Isyu na maray in maghindo ha mga kaanakan nila, mag-agama bang in mga kaulamaan inut-inut na mapatay. Amo yato insubay hipagmasusah sin tiap-tiap kamusliman. Bangaon mapatay din ha mga kaulamaan, yan pangilahan in kiyamat magsusuk. Sambil agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga wayruun na makapin di hagin lupaan ini, maka ingat sin agama Islam, unuin hinang sin manusia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Gumawa sila hambuok tao, hinangon nila magnakura ha agama Islam. Wayroon minsan pangirab-ngirab. Amuraing kaingatan huruf alif, inba di na. Mga kakasiha agama Islam, dito sila mangayo patwa, dito sila mangayo amuin advice sa tungod pag-agama, hatao wayroon pangirab-ngirab ha agama Islam. Uno'y magjato kanila, bang bihatuin maghapin ha manusia, in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. In magjato kaniya, magjato ha mga manusia, amun hinangon nila magnakura, mag-uwan sin pag-agama nila, di minsan makahati sin agama Islam. Fa'aftau bi ghairi ilm, mag-ifta, magdihil siya jajawaban sin tungod agama. Hawayroon pangirab-ngirab niya. Yawa apikil-pikilan sadya. Wayroon suntuan din ha Quran iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uni magjato ha mga manusia, fadallu wa adallu. Nalawng na intao, kaya nga subuhan nila yato, sambil sila yato, maka agad malaw. Mga kakasiha agama Islam, ang kanahahambok hadis agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dan kan Abi Hurairah marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innaha sata'ti 'ala an-nasi sinuna khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu ar-ruwaybidah. Dumatong maun pa mga sila manusia in masa. Dumatong da maun pa mga sila manusia in masa ini. Amuin kakahagarun na sin tao in tao putingan. Bunalon na sin tao. Lang niya okay, bunal in himumungan niya to. Sin intaw bunal niya to sangat lando in kaputing. Sarta di nila kahagaron, himutingon nila in sila manusia nagbabayta sin kasabunalan. Hawak tuyat to mga kakasiha agama Islam. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dumatong daduan ha manusia. In waktu ini, amuin pag-amanatan nila, pangandulan nila,
in manusia di kapangandulan. Sarta di sila mangandul, hamanga sila manusia, amo ing kakilahan pagkakapangandulan. Hawaktu yato mga kakasi, wayantiku fihi ruwaybidah. Mamisara na in mga sila ruwaybidah ini. Amo in mga asakir ini. Minsan malaas na in pangumulan, sa gawa bata-bata pa sila yan haagama. Wayroon panghati, pangirab-ngirab mag-agama. Wayantiku fihi ruwaybidah. Agi, sin mga sila sahabat, qila wa marwaybida ya Rasulullah. Agi sin mga sila sahabat, isiw in pagyanon ruwaybida ya Rasulullah. Agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril am. In pagyanon ruwaybida, amo na in sila mga manusia, amo na in usog. Wayroon minsan pangirab-ngirab niya. Wayroon minsan panghati niya haagama Islam. Siyain magnakura hamahadjana. Siyain mamisarabang uno inhi karayaw. Uno hikakangi hamanga sila mahadjana. Murah-murahan. Papalayoon kita niyo sin Allah Ta'ala. Hamanga masayadto. Amo hindi kita niyo abutan sin mga parkala yadto. Amo in makapagnakura kita niyo ataw mahinang nato nakura in mga sila manusia wayroon minsan panghati mag-agama amo na ito yung pangawaon nato agama mura-murahan mga kakasi pagbarakaton sin Allah Ta'ala in mga nasabot nato pangadjian hawak to ini kiyawa din ha Quran iban ha hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. الله أكبر